Keria. Oui. Nubu nturava kwizima. Bro, unshaka kwiki? Kudashaka kubahiriza amahitamo yanje. Wambwiye kuri mu kibanza cy'umuvyeyi. Haraho urumva umuvyeyi arondera isoko umwana wiwe. Urisikia wapi? Ndakubwira ikintu kimwe. Imvugo yanje yiyoroheje ntitume unyibagira neza jewe uwo ndiwe. Umwanya w'imifino wamaze kurangira. Iyi ntare yinjiye mu ruhigi. Ibindi bikoko bitegereza gutinya kuko ariyo mwami w'ishamba. Ndaguhaye amasaha atarenga 12 uze kuba wanyirondereye wowe nyene ubwira ko turi barebanye. Karde, ntibishoboka. Sishobora guheba Tony kuko ndamukunda. Ngira ndakwereke yuko ivyo bitagushobokera wewe jewe binshobokera, ndetse ndanagufashe kugira nawe bikorohere kugushobokera. Imbere yuko mfata ingingo zikomeye ndetse zizotuma unicuza ubuzima bwawe bwose, kurugutura amatwi ndakubwire. Ubikunda Tony uramuheba, utanabikunze naho nyene uramuheba. Karde, please, ndagusabye, ndakwinginze. Ntagira ikintu na kimwe kibi ushobora gukorera Tony wanje. Ndagusabye. Umwanya naguhaye wo kumuhebura wibuka. Ajya amasaha karenga utarabicegeranye uzobutamukunda. Kuko inyuma y'ayo masaha uze kuba hafi y'iradiyo kugira uze kumviriza amatangazo yo kubika. Kandi bonne chance. Intango uyisengere. Maze kubibona ndaciye mpitamo guhunga kuko yambwiye ngo nintamuheba Tony azoca mwica. Keria, pole sana. Ariko igikomere cy'urukundo n'ubundi gikizwa n'umuti w'urukundo. Erega nivyo nashaka kumenya. Ruhuka, ube pose, utekane. Tuzoca tuganira nta na kimwe. Kandi azizokirega nta kidasanzwe. Kandi aleze. Keria, turagukunda. Siko? Mwaramutse neza.
Hey. Teri kama Teri ndo mimi. Nakuona. Hata mimi nakuona. Una kazi? Namshukuru Mungu kabisa. Habari za asubuhi? Salama tu. Karibu sana. Asante sana. Bro, kuja mabweze ya masaha na mahoro cyangwa n'ubuzima bwiza. Wapi ahubwo nanagamye ntevyejo. Naje gutekura yaje. Ikotomere kugira muje gutekwa ku meza kuza mu kaye. Wow, thank you so much. Teri, ufashwe n'iki? Ukuntu kurenga karimbi. Urashobora gukora ibintu nk'ibi mu rugo rwanje, ku mugore wanje. Anarisoni. Ibintu nk'ibi en plus imbere y'amaso yanje. Teri, twadushwana mugana rugashikana kuri no rukezo. Bivuze ngo ibi bintu nkoreye uzovyicuza. Okay. Bro. Gwina tuvugana. Hama nawe. Kuba nayi kumwesheje. Ntibibaze ko ndikijuju. Bro. Ngode bikusigurira. Tony, nimba unkunda nukurikira mwene wanyu. Ukamukurikira uzobinyeretse ko umuntu utishije. Mwico gihe ucugende mu bakero gome. Yego noneho igiye kurangira ikino gice kirimo kurangira mwabonye neza yuko mu muryango wo kwa Tony mu rugo rwo kwa Tony hari haje wa musore nababwiye wa musore noneho we yaje rwose ahita yicara nta no kwirwa suhuza cyane ariko umugore wa Tony akimara gutegura breakfast ayijyanye muri salo agiye kuyitereka ku meza ahita abona umusore ari yinjiye yicaye nuko umusore aramwisurisha ariko mwabonye neza yuko umugore wa Tony we atabyishimiye cyane yahise akaraga isura ndetse bigaragara neza yuko atamwishimiye cyangwa se bafitanye iyindi deal kandi ikomeye cyane ari ikibazo gikomeye cyane kiri serious ubwo ahangaha rero nta kindi ubwo dutegereje kumenya ese noneho biraza kugenda bete ahangaha nkuko mwabibonye Tony nawe yahise ayinjira ahise aza abyuka avuye hehe avuye mu buriri nuko yinjiye muri salo ahita asanga uwo musore gusa mwabonye neza yuko yahise amusuhuza nk'abantu b'inshuti cyane bafite ubushuti bukomeye cyane bafite ibyo baziranyeho byinshi cyane gusa ku mugore we ntago ariko biri umugore we ntago ariko biri kuko mwese mwabibonye neza yuko umugore we atabyishimiye gusa dutegereje kumenya ese noneho n'iki biraza gucura kuko mwabonye yuko nubwo umugore we atabyishimiye umugabo we Tony ntago yigeze amenya ikijya mbere gusa nta kindi mwabibonye neza yuko umugore wamaze kumutereka imbere ji hangaha uwo musore yahise afata ji ahita ayimumena mu maso rwose mbese n'uburakari bwinshi cyane nyuma yuko Tony we yumvaga nyine ari ubwuzu ari rwa rukundo n'ubundi bafitanye rusanzwe ariko nta yindi mpamvu twese tuzamenya tugenda tubimenya mbere cyane mu ma episode agiye akurikiye cyangwa se mu maparti agiye atandukanye kuko twese twabibonye yahise amusuka ji mu maso hanyuma Tony abibonye bita bimutungura cyane yumva arikanze mbese amera nk'umuntu urimo kurota ahita abaza utse nibiki bijya mbere utukifata ugafata ji ukayimena mu maso umugore wanjye koko ndimo kureba mu maso ndi kureba kweri uti koko nta nubwo ukwiriye guha icyubahiro cyangwa se ngo nubahe yuko ndi hano wenda ndimo kubireba gusa nta kindi umusore yahise avuga ati Tony uti tuza turaza kuganira uti kandi nawe arimo kubwira umugore uti kandi nawe nubwo ibya imbere nta mbere tutigiye tubivugaho cyane ariko uraza kubibona cyane ahangaha rero Tony yahise
yahise aguma cyangwa se yaguye mu rungabangabo biramucanga cyane ntiyasobanukirwa ibyo ari byo. Ahangaha gusa bamubwiye uti tuza Tony, tuza turaza kubimenya neza. Ariko umugabo we yahise akimara kumena ji mu maso, umugore wa Tony we yahise yisohokera cyane rwose yanarakaye biteye ubwoba, asohoka igipangu. Hanyuma Tony nawe agiye kumukurikira agitera intambwe, umugore wa Tony ahita amufata ukuboko aravuga ati Tony uti byihorere, uti niba ushaka kumukurikira, niba ushaka kumukurikira ndahita mbona neza yuko umundutishije hagati yanjye nawe ari we uhisemo kuruta njyewe nyumva yuko utagomba kumukurikira, ibindi byose turaza kubikemura. Ubwo dutegereje kumenya ese koko noneho ni iyihe mpamvu yatumye ibyo byose biba, ni iyihe mpamvu yatumye no mugore bamumena ji mu maso, hanyuma umusore agahita yisohokera byihuse cyane. Gusa Tony nawe azasobanukirwa ese ni ibiki bijya mbere atazi hagati y'uwo musore n'umugore we. Guys, rero reka mbibutse mukore subscribe, si ibyo gusa kandi mukore like, nimurangiza gukora like mwongere mukore na comment, hanyuma mutubwire ese noneho muri comment murimo muratubona ino filime itangiye ite, ese murimo murayikunda cyane. Ariko ndabizi neza yuko muri kuyikunda bitewe n'abakinnyi benshi cyane barimo kandi bagiye batandukanye mukunda cyane. Si ibyo gusa rero reka noneho nsoze mbashimira aho muri mu bice bigiye bitandukanye, kandi nanone mbifuriza ishya n'ihirwe mu kazi kanyu kagiye gatandukanye. Yari wa musore wanyu bakunda cyane kandi namwe mudahwema kugaragariza urukundo. Bye bye.